Put od svežeg povrća do tanjira vodi preko Bečeja. Ovde ćete ga sačuvati trajno. Ovde 5 dana. Ovde 10 sati. A ovde samo 3 časa. Uvek sveže povrće na vašem stolu. Brzo smrznuti grašak, boranija, paprika i đuveč. Brzo smrznuto povrće priprema se kao i sveže. Smrznuto povrće. Flora. Bečej. Industrija građevinskog materijala, Toza Marković, Kikinda. Lepa, lepša, najlepša. Vaša lepota ove zime u punom sjaju. Vaša lepota specijalno izdanje eliksira. 100 strana u boji, 101 savjet da budete lepi, zdravi i vitki. Vaša lepota pomaže da napravite sami losione, kreme i maske. Vaša lepota otkriva šta sve može šminka, tajna lepe kose, kako biti najlepša u najluđoj noći. Vaša lepota u centru modnih zbivanja. Poklonite pažnju vašoj lepoti. Sineoptik. 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 Sineoptik, laboratorija za izradu kolor fotografija, Novi Sad, Trivkovićev trg 4. Bravo za Kroše. 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 Kroše, poslastica za svakog sa ukusom banane, jabuke, vanile, višnje ili kajsije. Proizvodi Ipok Servo, Mihalj Zrenjanin. Osiguranje vam ne može vratiti dragu i vrednu stvar, zato je čuvajte. Svaka od udruženih članica složene zajednice osiguranja i reosiguranja imovine i lica Vojvodina štetu vam može nadoknaditi. Vozite automobil, živite u stanu, radite za mašinom ili obrađujete zemlju, transportujete robu, brinete za svoju porodicu. Osiguranje vama služi. Long play ploča grupe Sezam u izdanju Sarajevo diska. Pato, pato, ti si moje zlato, slatka si mi bona, ko šećer bombona. Pato, pato, ti si moje zlato, slatka si mi bona, ko šećer bombona. Long play ploča grupe Sezam u izdanju Sarajevo diska.